Dua at awin na Girl Scout ni Denise. Enjoy na enjoy gabu iti nagdudo mga aktibidad iti scouting. Most memorable kankwana dagiti obstacle course apaset iti tunggal encampment gapota ditoy da mapaspasaran dagiti saan da mapadpadas iti inaldaw. Ngem malaksid iti dayta, ti adunan na itulong ti scouting iti biag na. Naging mas independent po ako not only in the house, only in the school and in the community po. Sa provincial po kasi we experience a lot of troubles pero we managed to fix it na maayos po. Ti maestra na ani Jeremy may sa kadagiti kanayon da akadwa iti encampment. Kunana, adu dagiti nasaya at na maitultulong ti encampment kadagiti estudyante da. Number one naman kapag sinabi nating Girl Scout, na number one concern is for survival. So dito pa lang e-enhance na at saka ma-motivate na ang ating mga estudyante to become independent women. Oh, may pa women. So, and part na din dito yung pagiging respeto, discipline, and pagiging socialize sa other Girl Scout from different provinces po. Isu nga oray sa nga 15 nga oras ti binyahe da, game na game dalatta nakipaset iti maangangay a 60th Senior Cadet and 40th Junior Regional Camps ijay Camp Melchor F. de la Cruz iti Upigamu, Isabela. Dumanon iti 1,263 ti pakabukla na bilang dagiti dimaray iti Regional Encampment. Ti tema, One Journey, Many Stories. Guest speaker ni Precious Joyce Alzate, may isa nga certified public accountant, ken may isa a proud Girl Scout of the Philippines. Dito'y na nga inyo na'y unay, nga once a Girl Scout, always a Girl Scout. Girl Scouting serves as an avenue to hone a girl's personality. It helps build positive characteristics and good values. Because of Girl Scouting, girls become motivated and empowered to take various roles, not only as a daughter, a sister, a friend, but also as a responsible citizen, a leader, and in many more capacities in the society. Kunamit na Attorney Sumineg, ti Presidente ti GSP Isabela Council, iprepara ti encampment dagiti scout para iti masakbayan da. To develop their potentials, develop their self-esteem and self-confidence, develop their leadership skills, and attain survival skills also, and of course, community service, friendship, and sisterhood. Kunamet ti Department of Education, ti puntirya ti Girl Scout Encampment, ket puntirya metlaeng ti ahensya, isu adakkel ti suportada iti daytoy. By developing them, they become good citizens who will contribute to the development of our country. So kapareho lang sa Department of Education. Kaya nga nandito kami to fully support all the activities of the GSP. Congratulations because you rose to the challenge, and thank you also to their parents who allowed them. I think you are one step ahead because you accepted the challenge of being part of this activity. And please, when you go home to your respective schools and respective communities, live up to the expectations of these activities. Kalpasan ti opening program, nagpabuyamat dagiti kameng ti 5th Infantry Division, tapno ma-inspire dagiti scout. Dito'y nga imbida da dagiti capabilities da, iti tunggal senaryo iti operasyon da, kontra kadagiti makakanigid a grupo. Tunggal pa nagrawar dagiti soldado sakay dagiti lugan da. Dagiti tangke. Ken uray ambulansya, mapunpuno iti riyaw ti grandstand. Agpatingga ti encampment inton March 16 aldaw ti Domingo. Dantigit to Balitang. Solid North.